Watching everyone around you become parents while you're still waiting for your turn can be painful. You've tried the medicines, consulted the doctors, followed the advice, and still you're waiting for that positive pregnancy test. And you start wondering, will it ever happen for us? If you've been trying to conceive and feel like you've tried everything, take the next step with personalized guidance. Book a consultation with Dr. Arpita Sarma and the Janitva IVF team to understand what your next step could look like. Haga karkanda trek unailar arajar arpun rio. Kikon ki hajar kai malang ren kelapoi de kejing bitara kemat kekerdap jeng kaki HADC. Ban penpau kejing persya kejing thong biang ya usiem kai malang ren upa iem nang tes imyong. Kini kejing tur kikon ki hajar kai malang ren kelami kejing bitar namar keyboard jeng district council bagi pulet kim shemla sya upat ba bandrong sepok kepelau namar kejing bamdan lupai kejing bet kebala penoi upat ba ban shemikarai ban kang no ekstrok ba akmat kaki HADC. Kini kejing lek kelawan rai kejing thang kali kebajur bat pentut ya kinong yat nong yeng wala kam hadien kelaplat chiliang ya kesurok. Hadien kanian kaliang executive member wa Powell Soklet la coach pungut kinong ilam menekran ngerpat ba ulapa tang lai ngut chwa bandawa bansha ya baru bandung pelau. Hadien katukan kenta jong kejing pertapan rem ya upaya nang tes imyong ba kejing dawa budi banhir sukino. Ke executive committee jong kaki HADC kelarai ban priang no upat ba bandung sepok pelau. Kini lampat ba lembat keseng samla hi malang rin kelayok bandrung badekran badu executive member badikmi ekat penat ilaka ba Powell Soklet nama kejing mamdan u chief executive member. Uba watlat kerpang lengdo langrin uwe ni kini lamba kemat ulapan pau bagi lapan kenmau bat penrem jur kejing thong biang yopa iem nang tes imyong bat ulapan tip ba executive member ulapan por ban syong bishar bah halo kejing dawa. Baru sepentip ekarai jongki kebala penlong yipat ba belit pai no suki-suki na pelau ka district council. Ha kawai pak kaliang habai keran hikilap patai kubor executive member ba Powell Soklet ula batai begini kejingwan jeki kenhun kadai bandawa bende hilo kedor bar badang chen he himalang rin bagi ujor bakam ya tek patek. Ula pencai bagi executive committee kan IT no hau chief executive member ban penlong kejing bishar ke babenya halo kene kebentar. Halor ka jingbam sya nengkong yipat ba bandung cepelau jungka council uba Powell Soklet labatai bagadi namar ke jingdan ke examen jungki engineer ha ke development branch bat bangra ke jingsingan ban omdan ke jingthot yipat ba ki bawan na ke bentai ki wi kam ha ke ne kesmi. Kaget komplain. Komplain dan nyiap yung surat. Barang iplat na kini. Usim nanti sing yong berkemjur syaka konsil. Mentah kakenti kajingwan kajing ini kalau bang ibu ya kini kajing ujor akmat ke konsil. Kila don sibun kajing ujor ke panggil ibu haki por beradab. Hari mentah ni banbeng pat sekawi kajing ujor. Panggil ibu syaka konsil bah. Kare pendep mardor markloi penikloy ya kini kajing ujor kajungi bantin besar nanti baru banbeng no ibu kumtim jongkai malarin. Karena konsil kamla ngila bu menek ya kepor Shibnai, hari nak kalian jong ka isi kong ngin taten besar kam play kene kakam, bat ngin tapa ya ka kubor, kaji mentip syangi kikun kejar jong ka himalang te ya menta ngi laikan meni bangin up ya kata ka kubor ka nak kalian jong ka executive committee ka pa dan ka Shimrai haba dep kene kajing ujor ka jongi. Om tanya kene kajing ujor ka mamenta, hari ya borok kajing ujor ka bangin ada bu akisi peladam.
Pada ka konsil kamla banai ai persaya no te sing semyong. Hikun ke jar jo ke mangrin kin wan biang hang ne po konsil. Nyembu e ka po han ngatip sai bikin sawan biang. Bat kam ju su ka jipun pat pani kene ka bamanta. Kene ka kru ka basai ka konsil bat sya no te sing semyong.